Muzi wase South Africa. Isigodi vele yona South Africa umholi umqabula amaketanga obubha no stop and go. Sima yedwa njengelanga. Nembeza odlufakazi wakhe. Isikhathi vele manje ngicabanga ukuthi u2 minutes past 10 ebusuku. Kodwa umuntu ngibone kungekuhle ukuthi singayilethi update ngoba insuku ziyagijima futhi umuntu ubebe busy kakhulu uthola ukuthi ke usukhohlwa ukwenza into efanele uyenza. Cha muzwa se-South Africa angithi uzokhumbula ukuthi sinomshikashika sinomsebenzi ola emahlombe ethu esiuthweswe izimo zase-South Africa sawuthweswa amalunga esigodi la esilalela khona esigodi thi bathina amalunga esigodi bathina abaholi besigodi bese senza uzokhumbula ukuthi abalikadadewethu wale emkhanya kude kwamnqobokazi uthandeka wakwabukhosini la okutholakala khona kunodadewethu nje uthola ukuthi uhamba ngamadolo ugaqa uyagaqa uhamba ngezandla kwafika la ukuthe khona amalunga esigodi athi hayi asimtholele ithanki ngoba vele nokuthwala amanzi kuyamcindezela kakhulu safika kwabuild it umlungu wakhona wathi hayi ngomoya nje nomusa kaNkuluNkulu wasinika mahala ha uyakhumbula ya njengamanje ke saphinda futhi saya kuphi sayobheka isimo sokuthi ke isite uyayithola yini ngoba kufanele kube khona isiza la azokwakhelwa khona ngoba inhlalonhle ayikho ekahle lahlala khona sayithola engifuna ukubeka ke manje ukuthi next week kuzobe kumhla 24 kuzobe kumsombuluko ngiyabuyela lapha kodwa ke ukubuyela kwami angisabuyeli ngedwa kodwa engizokwenza ngizoligodla igama lo muntu engizobuyela naye kwenzela ukuthi ke sithi masifika lapha eseyibophezele kahle ukuthi ke ikubla ngabamba khona bese ke siyachaza ukuthi na futhi ayisholo yena kungasho thini athi mina ngizobamba la mhlambe phela omunye uzothi uchaza ukuthi umuntu uhamba naye uzumthwele ngeqomo umuntu uthi hayi sihamba nawo sibanibani uzofika lapha enze uthi uyafika umuntu evele ethi cha iqhaza mina likhona engalibamba kodwa ngingacenta ivele umuntu we ngisuke eThekwini siyamhlabela lengana ngihambisa umuntu othi engacenta nje kuphela yabona ilokho ke esikusho ukuthi ke cha akusilinde umsombuluko uzosithatha usibeke lapho ukuthi ke yini ezokwenzeka lapha endabeni kadadewethu uthandeka kodwa mhlambe singakusho singathi nje thokole themba amathunzi ayewukela ongasizwa leso sizulu athi sithi nje leso sizulu leso cha bekezela nje hlala ethembeni sekuzolunga asedlule kuleyo ngxenye sisekhona kwamhlaba iyalingana noma emkhanya kude indaba engene ngo9 efike kumina ngo9 zithi lapha ngasejozini sekuthathwe imoto enye Hilux lama Hilux amasha umuzi abangene kuwona beyuthatha imoto sebeyithatha ekhala abantu abathatha imoto bafike khona uthola ukuthi ubaba wakho ubengeka ngazi noma beseyitolo noma beyipi bekukhona abantu besifazana abawu2 angazi noma nenganeni bafika ke bathatha imoto bathatha nalabantu besifazane abawu2 labantu besifazane namanje abakatholakala engathi makuthintwa indaba ze tracker i-tracker yayikhomba ukuthi hayi siyayicrossa manje ibhoda ibingakayicross kodwa bisiyala ngakho ukuthi iyayicrossa ibhoda enye into ke imvungeke le engizwayo ikhona into ethi kungase kusuka uthuli lwezichwe kuleya ndawo ngoba bathi abantu bakhona sesikhathele kungase kusuke uthuli lwezichwe ngizoyishiya lapho ngoba engathi ukusukunyelwa kwayo lento yokweqa kweimoto zeqe emingcele ziyale ayisukunyelwe ngendlela abantu abafisa ngayo nangendlela abantu ababuka ngayo sengiqedile yilokho nje bengifuna ukunikeza khona malunga esigodi kwenze ukuthi ke singahlali sidukuza ontwini oswini angehle ngobona nje sicacaba ngethemba lo sizokhuluma
mase ngibuye eBhekville kusasa ngizovuka ngiye eBhekville nakhona ukuthi ngiyokwenzani ngizokutshela ngendlela.